Pamirsa Desa Adat Penarungan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, mederbe akeh potensi sanesida kelimbakang pina ke sumber ekonomi kerama irika. Nanging akehan potensi inucap durung ketampenin becik, santukan kepiameng antuk mewatesnya ni modal. Bendesa Desa Adat Penarungan Imade Widiade matutang indik kewentenan potensi ekonomi ring Desa Adat Penarungan pemekas ring bidang pariwisata. Sekadi tukad subak Desa Penarungan sani bersitur asri, taler kewentenan atraksi lazy river tubing pina ke permainan air ramah keluarga, saha wenten wisata kuliner sawawidangan Desa Penarungan. Penarungan taler madrebe akeh potensi pamekas ring bidang pariwisata, subak, seni budaya, kuliner, miwah witning toye, ring Taman Beji Palu sani sampun kalokta ring tengahing krameni. Nanging rauhe mangkin saking Desa Adat Kantun Kapiambeng indik permodalan. Punika mawinan pai ketandani ngaptiang kuentenan desa dinas dapat sida meprekanti sarang Desa Adat ring sajroning limbakang potensi desa inucap. Manut dane yening potensi inucap sampun karembe becik tur sumeken mejanten sida mawasana becik majeng kasukertan krama tur ngewetuang Desa Adat pina ke benteng adat tradisi miwah